Nani lui jida juni bina de Ukraine ki sinza Zelensky cho ari jo so ji chora na do phe ne tamshi na yu bari. Your money is not. Chizu yi gomu do son tawa de na nga chu la ju su de gyu ma ri de nan zambu ling ki den ja dang mang zu yi ren tang da zhu la song ju che du ge ku bi tho ne do song dong yu ri ji song du. Ukraine ki ma chu la ne le ji ku ge ba dan de ne America sinza Biden cho gi Ukraine la agu tong chu nga yi ro ju pha ma nan ji khile na yu ba ma zi Ukraine la jeb ju je je de ari na mi yang le tong je ge ma ri je ne ju nang do. All across my country, in big cities and small towns. Nga zu America je kap ji zhong che dang zhong se gang ro shi gi mi cha nang la Ukraine gi je da che yu. De bi lo ji gi nang la America zhe so ji su de so ba ni ga yi tu mu chu ni ba nyang bo ji to ne rang wa la jeb ju ji yu. Ari chimzo wa tsui ma chu zhong ma ta ni Ukraine la ro ju nang je la jeb ju nang yu ba dang ku zu mang che we de na ari rang gi den ja la ning ga cha yu ba shi la ngun zu nang gi ba ri. The United States and our allies around the world quickly. America dang nga chun zamni sa chu kang sa la ne bi thon zhuo chu Urusi jian zu ji shu jin guo tap dang Ukraine gi jie song dang yu de mi ma nga kho dang wa dang chua ro dang so la jeb ju ji gu bin de she de lam san hi tu ba ri. America zhe so ne Iran gi ma chu chong ne da ba re jia ke yin ji jin chu la ro ju ji cha ji ku zhe nang ke ma shu de cha ba ri. We had the situation where the administration. Nga su la tebi ne dun de ne zhong gi re ku na wi zhe song de gu mu pun qin bu xi ri. Da da si dun so ba ni qian ne Ukraine la jeb ju qie de pa gu ji nu ba qin bu yu bi go la sa ba ku zhe jian de yu ri. De na America lu ju to ne xie na zhen de xi de ne ma ri. Ne dang ding ji wo ne zhe dang xie na xin zhen ne jie ji jin chu gin de sa la long yu ba ri. Wende ma chu la ni le ji ku ge ba dan de ne aro wa cui Ukraine la jeb ju ji bi che de ren zhe ma cha yu jin da lu zhe de ni bi na de ari niam de sa khang ge be wi mi mang de lu chu ji xi le aro wa mi je che zhe je ji ji Ukraine la go la ku zhu te ni jeb ju ji ba dang de na nan ni lu zhe de nga bi na jeb ju ji ke mi je che zhu zhe da de na ma cha ba ri. Yang ari zhe song ne Ukraine lang ha zhe jeb ju din bu na ji yue jiang da da ro ju yi che ji da ro ju ji bi du yu so ju go ne ga de qin bu cha zhe ba ri. What's the plan? Che ji de ga zhe ri de Ukraine la gang zhong man zhou gu mu zhe song da wa zam ji de dang la pen to tu gu yu me gang xi. Nga zu Ukraine la go la ku zhu jie jin ba dang du cong nga zu go la de zu gen zhe chuo la dang zi ji tu ge me ba de nga zu xie gu ge ri. Nga zu gang zhong man zhou gu mu zhe song da wa de la ngi ngo ne mon te da jeb ju me. Ya Ukraine chuo ne ku zu nang ku ji go za ru song ge ne dun te la dong li ji yu ba ju yu jin ari chim zu wa zu ku zu Ukraine gi jie dang de la ndo lun ke yu ba ju ndo. We're very reassured that our Ma dun ju ro che de da ngu ne zhang ne gu ngi ji yu sa lan du tu gu ba ma zi de lan ge le da che se na se ji li ji yu ba xi chong yu be nga zu ha le ba lu de wu chong. Ari zhe so gong me chen de lian so ji Ukraine gi ma chun jun de di ari tab ju te ne nyong ta yang mi lu zhu zhang gai xie rin lai xu jie tian ji ba ju do. What is at stake is not only the Ukrainians' freedom, which in and of itself is important. Yin kan mi zhe le le ba de ne Ukraine gi mi ma ji rang wa ku na ma ri de le ge qi wa ne zha qi le de ne je ke yin ji nga ko da wa zin chuo jie de ri ge xin de da bu yi zin zu jie da de de san zam bu ling gi di su ji du zhe de zhong zhe de zha shu jie da ge ju ba de le ma wa cha ji yin kai yu ri. Authoritarians who will seek to do that. There Ukraine ge ma chu de zhen ga dun ju di ju yin me de da dong se kan me jiang ari zhe cong ne zhong zhe da wan ga xie nan su de Ukraine la ro ju pa ma nan chuo te ne mun tu ne zhe le na zhe rin do. Guangzhou ge ne zu pa ju da ni zhi shu ke ci ro min.